n'abakazaabo ngo ba mama bihanga abebembezi bagambire ebi obu Ebo Sacco ebire netongoza hakazano kayo ko kuhangura ebirabo akeserwe Ebo Saving Voromora esente zimubikira mu banka yange ya Ebo aho kwane yange ba members twine savings za billion 32 then loan zestwasia 65 billion mungaro aba babandize okwemarka omutawone yakazo bebembirwa ba boda boda otireho no koreka abanyakazo motoka eyabarayita bo mukazano barukwija kuhangura motoka eryaha muri no mugireba ba members ba Ebo mu embracing savings culture ningashi omugasho gwo kubika abo kuba mutabikire hata ba Ebo nza kuba forced kuza bank sezindi oshange Ebo yaza nko mu Stanbic banka ningo mu Centenary ningo bank seza heru za Rabobank nezindi abo batwine partners abandi abaheru akazana kakavurumura harimo ibindi biconco byo kuhangura ente embuzi tanka z'amizi TV screen hamwe n'ibindi binji so twareba any institution efterize mikono okuwandiso woro omupereza abantu ekyo kutandikisa kubwo really tubakisimira omugandi bwa nyuma y'abatura bo mu Kageti okumara obwire buringwa batine amashanyarazi obwa hati batungira amashanyarazi agabahirwa kuruga owa Jotham Mutaremwa kusisa ebicoro n'uburo bene bijasanga mbende kandi hati nturatsimirwe munonga ahubwo amashanyarazi agagizire kurugiro kunarebera amashanyarazi aga no kutubentura amashanyarazi nayo twatangiye kushaba amashanyarazi no bwire n'ubwingi buryo mu obendeje kwesimba atakagireho tukikanta umugambera ntwenda amashanyarazi konka nsima Josam mase ko mujoni nagira ngo babire bine kizibu cy'amizi mabi kandi otiremo no kushaka obuhereza oburumwa amashanyarazi nkamarwaro hamwe n'amashomero twenga bakazi bakakagate tubire twine kizibu cy'amizi omuntu beno sibaho to kufuna twizi to kunabokirwa wafune domara ya mizo ine kujikekerezo okozi ya hebintu okozi ya huburyo mwena hati ntusima bwo kuba tufunda mizi nutunaba burdakika bashijambariro mugwiri kandi nanakasenta kuba mbatuyaho nyumaho hatkacendeye kwa mizi gabegarya ga 5 2 hatgari ari 10 abana bamushomero twinishomero rya kakagatera hihaho nakatwe senta kakagati babintu baza kutega kibabire kizuba bene nsima Josamu abantu bakakagatibona n'isima abine za business z'amakorero za saruni hamwe n'ebindi nabo basimire abana bakandi bakora bayine saruni zabo zuru kufafatkana za bwa bature mbene batungira amashanyarazi baza kutaho saruni zo murembe abana bamushomero twinishomero rya kakagatera hihaho nakatwe senta kakagati babintu baza kutega kibabire kizuba amashanyarazi agana gatandikira sanga mpaka mu Kageti gasha kwa Philip Murangira na Richard Nahabwe.